Сайма. Үй интернети 300 жана 500 мегабитке чейин. Плюс ОТВ. Бүткүл үй бүлө үчүн ылдам интернет. Жаңы муундагы интерактивдүү телекөрсөтүү. 5 онлайн кинотеатр. ТВ приставка жана гигабиттүү роутер бекер. Айына 1080 сомдон баштап. Абдан пайдалуу. Өтүнүч калтырыңыз, туташыңыз жана ырахат алыңыз. Сайма толугу менен кошул. Following action match C, 8 final round Greco-Roman wrestling 130 kilograms category. In the red singlet, Sylvie Serluxi, United World Wrestling, and the blue singlet, Darius Nativa Fitek, Hungary.
Challenges in Med C. There is offensive level of fire. No points. The challenge is won. And be the winner, Costa Leone Sniper, Midland. On the mat A, the winner, Lazar Vishniev, Kyrgyzstan. The next match on Med B, Greco-Roman style, 130 kilograms, the final round. In red singlet, Mara Kamparo, United World Wrestling.